Rayon Sport yaguye miswi na Kiyovu Sport ikomeza kuyobora itsinda B ririmo imibare myinshi mu mukino utari woroshye wabonetsemo amahirwe yo gutsinda ibitego birenze kimwe ku gice cya kabiri warangiye Rayon Sport ari 1-1 zigwa miswi bituma ikomeza kuyobora itsinda B ririmo imibare myinshi ku makipe abiri azazamuka yerekeza muri kimwe cya kane. Umukino ubanza wabereye kuri Stade Amahoro Kiyovu Sport yegukanye amanota 3 itsinze Rayon Sport ibitego 3-2. Rayon Sport yari yabanje mu izamu Kwizera Olivier, Ndizeye Samuel, Habimana Hussein, Nigena Clement, Mujyanama Fidèle, Nshimiyimana Amulani, Ruvumbu Eritier, Nishimwe Blaise, Idriss Danyogo na Niyonkuru Sadate na Manase Mutatu Mbedi. Kiyovu Sport yakoresheje abakinnyi bayo barimo kapiteni wayo Kimenyi Yves, Ngando Omari, Mbogo Ali, Gilbert Serumogo, Bonane, Abedi Bigirimana, Vincent Mahoro, Habana Mahoro, Armen Gisile, Saba Robert na Saleh Nyirinkindi. Uyu mukino ukaba watangiye utinzeho iminota 7 ukaba waje gutangizwa n'ikipe ya Kiyovu Sport. Abakinnyi ba Kiyovu Sport bateye umupira imbere uruhukira ku maguru y'umunyezamu Olivier Kwizera. Rayon Sport yatangiranye imbaraga isatira izamu rya Kiyovu Sport iza kubona kufura iri mu kibuga hagati iza guterwa na Habimana Hussein, ariko Kiyovu Sport yakomezaga ari kwihererekanya mu kibuga hagati binyuze ku bakinnyi barimo Gilbert Armel na Bigirimana Abedi, ariko Idriss Danyogo yaje guhusha uburyo bw'igitego ku munota wa 7 mu rubuga rw'amahina ku mupira yateye aryamye hasi, ariko ubwugarizi bwa Kiyovu Sport bwirwanaho bukuramo. Ku munota wa 8 Mujyanama Fidèle yaje guhabwa ikarita y'umuhondo ku ikosa yakoreye kuri Saba Robert. Ku munota wa 12 umupira urimo gukinwa hagati mu kibuga, ariko Rayon Sport ikaba ariyo yari iri kuwiharira buri kanya. Ku munota wa 15 kufura Kiyovu Sport iri ku ruhande rw'iburyo ku ruhande rwa Kiyovu ikaba ibumoso ku ruhande rwa Rayon Sport ku ikosa ryari rikozwe na Mujyanama Fidèle. Umukino wabonaga ko wamurenze, ariko umukino uko wagendaga uzamuka wabonaga ko Rayon Sport yaje kubona corner igitutu abarimo Manase Mutatu Mbedi na Ruvumbo bari bokeje izamu rya Kiyovu Sport, maze kufura iza guterwa neza na Ruvumbo, ariko Kimenyi arasimbuka afata umupira neza. Ku munota wa 20 umukino utangiye gushyuha amakipe arimo gusatirana cyane. Rayon Sport yaje kubona kufura maze umupira wari utewe na Ruvumbo Kimenyi Yves arawufata ku munota wa 27 gusa. Robert Saba yahawe ikarita y'umuhondo ku ikosa yarakoreye Habimana Hussein, maze Kiyovu Sport ku munota wa 8 yakinnye neza cyane mu kibuga hagati ku mupira waje kuzamukana na Habamahoro Vincent acomekera Nyirinkindi, ariko abakinnyi ba Rayon Sport bawushyira muri corner. Ku munota wa 29 Kiyovu Sport yaje kubona igitego ifunguye amazamu ku igitego cyatsinzwe na kabuhariwe Mbogo, ariko umupira wari uvuye muri corner itewe na Nyirinkindi Saleh, maze Mbogo arasimbuka ashyira ku mutwe atsindira Kiyovu Sport igitego cya mbere. Ku munota wa 33 Kiyovu Sport yarimo gusatira ishaka igitego cya kabiri. Nyirinkindi Saleh yinjiranye umupira mu rubuga rw'umunyezamu Olivier Kwizera, ariko ubwugarizi bwa Rayon Sport bwirwanaho. Ku munota wa 35 gusa Rayon Sport yaje kubona kufura ku ikosa ryari rikorewe Manase Mutatu Mbedi. Eritier Ruvumbu ateye ishoti rikomeye umunyezamu wa Kiyovu Sport, ariko uruhukira ku ntoki za Kimenyi awukuramo neza bitamugoye. Ku munota wa 37 Kiyovu Sport yakomeje kotsa igitutu izamu rya Rayon Sport, aho Armel Gisile Umunyakameroni yongeye guhusha uburyo bw'igitego ku ishoti rikomeye yateye, ariko umupira ugaca ku ruhande gato rw'izamu. Ku munota wa 42 Rugwiro Herve wari ku ntebe y'abasimbura yahawe ikarita y'umuhondo nyuma yo kutumvikana n'umusifuzi Nsoro ku ikosa yaje gusifura rikozwe na Hussein Habimana, anatanga kufura yaje kuvamo corner. Ku munota wa 44 Kiyovu Sport yakomeje kurusha Rayon Sport gukina neza hagati mu kibuga, maze ku munota wa 45 Rayon Sport iri kugerageza uko yajya kuruhuka yishyuye igitego, ariko umusifuzi Nsoro arangije igice cya mbere cyaje kurangira Kiyovu Sport iri imbere ya Rayon Sport igitego kimwe. Magingo ayo iminota irangiye nuko Kiyovu Sport ariyo yari iyoboye itsinda n'amanota 9. Igice cya kabiri cy'umukino cyaje gutangira. Eritier Ruvumbu ahereza umupira Habimana Hussein ahita akinana na Clement. Rayon Sport itangirana imbaraga nyinshi ishaka kwishyura igitego hakiri kare, yaje kubona corner ariko ntacyo yigeze itanga. Ku munota wa 50 corner ya Kiyovu Sport ku mupira wari uzamukanywe na Serumogo Ali wihutaga cyane. Nyirinkindi Saleh yaje gusohoka mu kibuga asimburwa na Silva Mustafa, maze Rayon Sport izabona kufura ku munota wa 54 Rayon Sport ku ikosa Gilbert yarakoreye Ndizeye Samuel, umupira uteretse ku ruhande rw'iburyo ugana mu izamu rya Kiyovu Sport. Maze ku munota wa 55 impinduka eshatu ku ruhande rwa Rayon Sport, Danyogo aje gusimburwa na Sugira Ernest, Sadat asimburwa na mu gihe Mudacumura Jackson yaje gusimbura Jimmy Amran. Ku munota wa 61 Kiyovu Sport yaje gukora impinduka, Saba Robert asohoka mu kibuga hinjiramo Ishimwe Kevin. Ku munota wa 64 ikarita y'umuhondo yaje guhabwa
Bonane Janvier ku ikosa kure Mujyanama Fidèle ku munota 67 bahita Rayon Sports nyuma y'uko Mbogo Ali afashe umupira n'ukuboko ku gitutu yari yokejwe na Sugira Ernest ku 68 cyiza cyane hatsinze na kabuhariwe Sugira Ernest kuri penalty Uvati yishyuye igitego penalty maze kimwe yabwiye umusifuzi Rayon Sports ibikangutse gutyo Sugira na Mudacumura Sekaruvumbu bari gukina neza bashaka igitego cya kabiri ku munota wa 80 Kiyovu Sports yaje gushaka igitego cya kabiri abakinnyi barimo Mustafa Serumogo barimo gushakira aho bamenera ku munota wa 86 ikarita y'umuhondo kuri Serumogo wari ufite amahane menshi mu kibuga ku munota wa Sugira nyine iza yahushije igitego cyari kuba icya kabiri ku mupira yarahawe na Ruvumbu ariko atega shoti gato kimenye agafata bitamugoye ku munota wa 80 umusifuzi Nsongera Rayon Sports yahushije uburyo bwari kuvamo igitego cya kabiri kuri koroneri yaritewe na Ruvumbu Sugira arasimbuka ashyira umutwe ku mupira ugarurwa n'itiki za Rayon Sports ibonye yaje kubona koroneri maze Manase Mutumbedi atera umupira ugarukira Ruvumbu ateye ishoti umupira uca hejuru y'izamu umukino ukaba waje kurangira amakipe yombi aguhemiswa igitego kimwe kuri kimwe mu minota 90 kunga byatumye Rayon Sports ikomeza kuyobora itsinda B aho ifite amanota 8 ikaba ikurikiwe na Kiyovu Sports igize amanota 7 Rutsiro nayo yari irimo gucakirana n'ikipe Gasogi United kugeza ubu ngubu muri iri tsinda biracyashoboka kandi biragoye ko wahita wemeza ko iyi kipe imwe yazamutse ni ugutegereza ku mukino wa icyamateka tubwiraga ku mukino wa Kiyovu Sports na Rayon Sports mu myaka 10 Rayon Sports yihariye intsinzi mu mirimo yayihuje na Kiyovu Sports Gimenye umuhuza Rayon Sports na Kiyovu Sports mu ikurwa n'abantu amakipe mukeba ihigitse abayo ba mbere y'umukino na nyuma yawo biba bigoye mu gusinzira ku watsinzwe mu myaka 10 iheruka aya makipe amaze guhura inshuro 20 aho ikipe ya Rayon Sports ariyo yihariye intsinzi uyu munsi izi kipe zakinnye byari ku 6 n'igice ikipe Rayon Sports iza kwakira Kiyovu Sports kuri stade Bugesera mu munsi wa gatanu w'itsinda B umukino ubanza Kiyovu Sports yatsinze muri Rayon Sports ibitego 3-2 mu myaka 10 ishize aya makipe muri shampiyona amaze gura inshuro zigera kuri 20 aho Rayon Sports imaze gutsindamo inshuro 11 Kiyovu Sports itsinda 5 banganya inshuro enye muri izo nshuro intsinzi y'ibitego byinshi yabonetse niyo Rayon Sports yatsinze muri Kiyovu Sports ibitego 3-1 tariki ya gatatu Gushyingo 2012 tariki ya 26 Mutarama 2014 yongeye kuyitsinda 3-1 tariki ya 27 Mutarama 2017 Rayon Sports ibitego 3-0 intsinzi ikomeye Kiyovu yabonye niyo baheruka gutsindamo ibitego 3-2 hajya Gicurasi 2021 tariki ya 22 Rayon Sports yari yatsinze Kiyovu Sports ibitego bibiri yayo yabonetsemo ibitego byinshi muri izo nshuro zose umukino umbaye tariki ya 5 kwa 2013 warangiye nta gitego kibonetsemo ku nshuro ya kane amakipe yanganyije inshuro ebyiri aya makipe yanganyije ibitego 2-2 tariki ya 22 Mata ya tariki ya 23 Gushyingo 2014 tariki ya 5 Ukwakira 2013 banganyije ubusa ku busa tariki ya 28 Ukuboza 2011 banganyije igitego kimwe kuri kimwe mu nshuro eshatu muri enye banganyije bari ku kibuga cya Kiyovu Sports ariyo yakiriye inshuro 5 yatsinze Rayon Sports inshuro 3 yari mu rugo inshuro 2 nizo yakuye hanze amanota ni mu gihe Rayon Sports mu nshuro 11 yatsinze Kiyovu Sports inshuro 5 yayitsindiye iwayo wa gatandatu yari yakiriye imikino yose uko ari 20 yinjijemo ibitego 50 ibyo bitego byose Rayon Sports niwe yinjije ibitego byinshi aho yinjije ibitego 32 Kiyovu Sports yinjije ibitego 21 harabura iminsi mike ngo shampiyona irangire Real Madrid yatakaje Toni Kroos yanduye COVID-19 bituma Real Madrid imubura mu bihe bikomeye harabura imikino 2 gusa ngo shampiyona ya Espagne ibone nyirayo Real Madrid iri ku mwanya wa 2 n'amanota 78 irarusha amanota 2 gusa na Atletico Madrid Toni Kroos ukina mu kibuga hagati niwe mu bakinnyi ba Real Madrid yari iri kugenderaho imikino ndetse anayitsinda ibitego aho byari byarabuze kuri iki gicamunsi nibwo Real Madrid yatangaje ko Kroos bamusanzemo COVID-19 bituma ajya mu kato akazisiba umukino wa Atletico Bilbao kugeza ubu ngubu ariko uyu kabuhariwe Toni Kroos wamaze no kuba mu ikipe y'igihugu y'Ubudage yaramaze kuvamo kugeza ubu ngubu ikipe ya Real Madrid igiye kubura abanyabigwi umuyobozi wa FIFA Gianni Infantino na Arsene Wenger watoje Arsenal uyobora FIFA basesekaye i Kigali perezida w'impuzabashyirahamwe n'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino n'umufaransa wahoze atoza ikipe ya Arsenal Arsene Wenger kuri ubu usigaye ushinzwe iterambere rya ruhago muri FIFA basesekaye mu Rwanda aho bitabiriye inama ya komite nyobozi y'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri CAF amakuru yizewe na H. Innocent Fiti aravuga ko Arsene Wenger na Infantino bageze i Kigali kuri wa gatanu tariki ya 14 Gicurasi 2021 aho bitabiriye inama iteganyijwe kuri wa gatandatu tariki ya 15 Gicurasi 2021 kuri wa gatandatu u Rwanda ruzakira inama komite nyobozi ya CAF izigirwamo byinshi birebana n'iterambere rya ruhago kuri uyu mugabane ndetse hakazasuzumwa ibijyanye n'amarushanwa mashya ashobora kuvuka ndetse n'iterambere rya ruhago y'abagore iyi nama izayoborwa n'umuyobozi mushya wa CAF Dr Patrice Musobe
ndetse ikaba izitabirwa n'abayobozi bakuru muri FIFA barimo Perezida Gianni Infantino na Arsene Wenger ushinzwe iterambere ry'umupira w'amaguru muri iyi mpuzamashyirahamwe. Si ubwa mbere Infantino aze mu Rwanda kuko nta gihe kinini gishize ahavuye, gusa ntabwo Arsene Wenger yakunze kugaragara mu rw'imisozi igihumbi. Arsene Wenger watoje Arsenal igihe kirekire, ubu arabarizwa mu Rwanda ku nshuro ye ya mbere asuye iki gihugu gitatswe n'ibyiza byinshi. Giherutse gushinga icyicaro cyayo mu Rwanda igikuye muri Ethiopia, cyari kimaze amezi makeya kugeza ubu ngubu.